KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baka Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramani Hakir dobyeng jongpi Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hakasngi baar kalarai ban khati shilak shibanai na katulop jong Chief Forest Officer jong ka Council hadin balalap baula penja klub ya kapisa kabalakot hadu san point lailak tengka katkum kajinga tho jong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ha kajinga keren berkilat pathai khubor ula ong bakani kajing penja klub ya kapisa hapo katanat cloud jong ka council kala jia ha usnam arajar khatlai bad hakabaya dei bad kani ke executive committee kala shimya karai ban khati shilak shibnai na katulop jong UCFO halor kajing kedo ha ka kaipot jong Comptroller General of India uba titos uloong bakani ka dei na ka benta jong usnam arajar khatwei hadu usnam arajar khatlai kat baya ka kaipot jong usnam arajar khatsau hadu usnam arajar khatpra empat shim lapha ya ka kaipot na ka office jong CAG Shaka Council. CAG report. Kini kalau kau ingat benta ke bah nilai keren, nilai tai bah benta ke isi. Kebeningkong kalau ha ka jing lab lani ke observation jong ka EG. Habede bat ka report ke baki jong usnem arja khatwei khatar khatlai. Tapi kumbang laju pensyai bahkan tu ke CAG report ni kadai tang hadu usnam khatlai. Bak khatlai syaneng hadu menta ke UAG 4 penmi ke report what ladap audit yaki account sungi hadu arja khatlah. Mo ladap audit tampai ke report ni 4 tip ke balong kumno. Tienrei hadin bangilai i ya kanika observation na kaliang jong EG na kaliang ka isi ngila sim khia bat menta ka sing ilaya tai bin pabin kawi pakawi ka observation jong iji kajing ade bat kata ka jing pendon kambaklai ka fun house name arja khatlai kabaya de po forest department kani ka benta ka ladap kamdon issue nama na kaliang ka inquiry committee ru kala fix ya ka reimbursement na kaliang jong utu ba syak keno ba la pelut ikapisa abede forest department ka baca husnam arja khatlai tika ni mentai lari embos na katulop jong ni officer na we snam au na we banai kat kum ka note kepala ai hanga ka long ba kani ka kes kala kut hadin ba ka high court kala direct ya ka inquiry officer ba un pendap ya kani ka kam bat hadin ba ka inquiry report kala poi syaka isi nakaliang ka jongi ngila nakaliang jong ka inquiry report kala ai jingmut syaka isi ba uni UCFO udai ban siu silak nakatulok ka jong manu banai maka ni kapisa ka dei sanlak lai ko aja